Mawusukelile nje uyawuthola nje uswidi nje umnandi. Ngalala ephasage. Hawu ngeza nge-comeback enzima kambi. Utsho ke Amahle uthi yena akalali kwipassage, uthi deal with umntu omsukelayo ningamboni ngathi uthulile ngathi unyabile. Utsho ke le nto ke emveni koba kudlale the latest episode yezingane zesithembu apho bekusithiwa hey hayi uTirelo sana uyamhlokoloza uAmahle ngandlela zonke. Hayi okay fine, intombazane angazi ukuthi esithatha phi number yami. Hayiqalanga nje ngokubhala Facebook. Angaze ayithatha inamba yami ngifonele nabangani bayo. Ngifone behleka begigitheka. Hlukana nalomfana akafuni yini yabo ngive ngihleke mina yabo. Uhleko. Vele ngibhala ifoni yami. Lwandla ungizwele nje nawe indaba leyo ngoba uyamazi. Ingisole bathi ntombi ngithawu le ntombazane izotshela mina ukuthi umfana akangifuni. Angixwani naye nje akangifuni. Hleke nje nabangani bayo bengifonele. Hayi akuphelanga lapho. Inkundla ku Facebook ingeyisa nje lazi mina angiyiseke nami ngitsheleke phela ngilala futhi epassage mawusukelile nje uyawuthola nje uswidi nje umnandi. Ngalala epassage. Hawu ngeza nge-comeback enzima kambi. Hayi ngiyitshela ke sisi ukuthi mina awukho muhle sesompofu. Awukho nje muhle manje ukuthi nje umuhle. Ayibo kwaba nje yileyo mpi leyo yokweyisana nje kanjalo. Futhi mina naye sabuya saba right. Ngave sasingeke isidingo sokuthi yabo. Saleta sasiyenza vele sasingeke isidingo ukuthi engisukelile. Hayi mina ngiyeka le ndaba shem. Ngaze ngithule sengitrendelela for wrong reasons. Baye naqala bangisukela mina bathi ngisho into engiyisho. Hayi ke njengoba nisiva ke Amahle kupheleni kwale video esithi uyabona ke yena uzayeka yonke lento. Abantu baye bacinga ukuba uthetha ngonomtiritiri ngoba nimvile ngoku esithi yena kulacaba uthi wayexabana ke nentombazana eyayinomntu wakhe yena ese-university yasheka intombi ke idata umfana awayenaye. Then ke ngoku uthi la ntombazana yayimgezela ngoba utyebile and then i-comeback yakhe ke or i-clapback yakhe yengeyokuba akamhlanga qha umpofu. Naw uba niyakhumbula ke kwisizini egqithileyo yezingane zesithembu season 2 uVuyokazi waye wathetha loo nto leyo ke kwidiary yakhe ebhekisa kuTirelo esithi akamhlanga qha umhlophe uyabo. So uthe Amahle uthetha le nto abantu bavele abayiva yonke enye into le ayithethayo banza ngathi ke ngoku ubhekisa kuTirelo wabe yena bebalisa istory ngo-K wakhe. Inoba ke lo mfana athetha ngaye apha ngulo ke mhlambi ke wathatha ubuntombi bakhe njoba nje ke uMpumlo sesithi xa yobhatala ilobola kwathi hayi imehlo zalibonwe nguye mhlambi ke labonwa ke ngulo umfana Amahle abalisa ngaye apha asiyazi. Anyways inkosi kakhulu bethinani ngothi nibukele le video. Uthi ke Amahle singamboni ethulile akalali epassage uyakwazi uzikhulumela umntu xa emsukela okanye uyakwazi uzilwela xa umntu emsukela. Mam Gobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.